letha oh God sigcwalise ngamandla akho esikhathi sigcwalise uNkulunkulu wethu engcwele ngamoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha libra kasuya henanasiya hanasaya libra kasaya baba siya henanasiya libra kasiya henanasiya hanasuya uyasabeka simakade awubhekeke ngibona labaphilako ingane bakherubi nemaserafi athi nakakubheka wena Nkulunkulu akukhatha ukhatimula ngobungcwele athi nakuguquka nikola labaphilako akukhatha sokhatimula ngobungcwele nobungcwele kungoba awuqayeleki wena simakade awuqayeleki phephela ngoba wena u-Alpha wena u-Omega wena u-stand on this purpose and impilo ndethu we invite you into this place even today oh God thatha indzawo phephela ufanele uNkulunkulu wethu Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Angibingelele bazalwane ethambama egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Hawu bazalwane smayilani bona abantu smayilele mina ehlise nismayilele uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Sesikhona bazalwane kutawumkhona ndawuqala ngiyakuvusela bazalwane the apostle of the house babe Nicholas Dlamini. Hallelujah bazalwane bese ngiyavusela bonke bazalwane labakhona endlini yakhona ngivusele bonke bafundisi nelibandla lonke. Hallelujah lome phambi kwenu bazalwane nguluyanda wakaNkhambule. Hallelujah njengoba bese ngangibikile babe intentoni phalivi la namuhla. Hallelujah. Hallelujah. Sesikhona bazalwane bangaki labalungile ukuvala ivila ngoLokolo. Hallelujah. Hallelujah. Kulelanga la namuhla bazalwane ndawucela ukuthi angikhoshona noma ndawuthi ngiyafundzisa noma imbathi ndawucela ukuthi sitawufunza livesi sihamba phansi isihloko lesithi coming out of your comfort zone. Hallelujah. Hallelujah bazalwane for labo lababhala emanothi libla namuhla sitalifunza lisuka phansi isihloko lesithi coming out of your comfort zone. Hallelujah. Ndawucela lophethe iBhayibheli leSwati asifundzele kuGenesis 12 kusukela kuverse 1 kuya ku4. Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Simakadze wathi ku-Abrahama phuma eveni lakini nasetidlotsheni takho nasemndenini weyihlo uye eveni lengitakukhombisa lona. Ngitakwenza ube sivele sikhulu ngikubusise ngenta libito lakho libe likhulu wena ube sibusiso ngitababusisa labakubusisako ngibacalekise labakucalekisako tive tonke temhlaba tiyawubusiswa ngawe. Ngakho Abrahama wahamba njengoba simakadze abemtshelile Lothi naye wahamba naye. Abrahama abeseneminyaka lengemashumi-75 ubudzala nakasuka eHarani. Hallelujah. Hallelujah bazalwane livesi lelitayelekile sitawufunza phase isihloko lesithi coming out of your comfort zone bazalwane. Ngiyathemba already njengoba silanga munye nangamunye wethu already sesiqalile siphuma comfort zone njengoba fasting bazalwane. Hallelujah. Kude lo ngade ukuthi akusikulula ngeke baphalisha. Hallelujah. Hallelujah. It is the beginning bazalwane ukuthi siphume ku comfort zone. Lithi iBhayibheli lana uNkulunkulu ukhuluma na Abraham uthi phuma eveni. Uphuma eveni lakini uye eveni lentakhombisa lona. Hallelujah bazalwane. Ngaleso sikhathi Abraham bese kana 75 weminyaka bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu uyamkhipha umhlukanisa nemndeni wakhe, umhlukanisa nendzawo labese kayitayele. Ngalamanye amagama shothi uNkulunkulu umkhipha kule comfort zone yakhe labese khona adiva ongathi unethentekile khona. Hallelujah bazalwane. So sicalo leso bazalwane. Ngifuna sikhulume ukuthi
nangabe uphuma comfort zone yakho yini uNkulunkulu lathi bese ukhona kwendela bona ngoba bazalwane ngalesinye isikhathi ungathandaza ukhanze ukuthi uva kwangathi umthandazo wakho awufinyeleli noma leti phemvulo atifiki hayi ukuthi atifiki inkinga ukuthi sesithandaza sihleti la comfort zone haleluya bazalwane uthandaza kodwa unethekile uthandaza ngathi njengoba ngabe unesifo kuthiwa unesifo njalo soba nesifo lokuthi sifo sami haleluya lesifo sesicomfort zone yakho sothi sifo sami kanti kuNkulunkulu ayikho lento leyo bazalwane kude kuNkulunkulu into njengesifo sami so lana uNkulunkulu ukhuluma naAbraham uthi phuma kuleli live lokulu uhambe uye eVeni lentana niketa lona haleluya bazalwane into eqala leyo Abraham layimukela uNkulunkulu nakaphuma comfort zone yakhe live haleluya bazalwane ngiyathi ukuthi bakhona ngamunye nangamunye lana njengoba nihlede ngiyathi ukuthi wonke umuntu uyafuna kwakhe but uyathandaza uba kwangathi uyathi uNkulunkulu umthandazo wami ukuthi ngifuna kwakhe akawuva no it is not ukuthi uNkulunkulu akawuva uNkulunkulu ufuma sabo uphume comfort zone yakho nangabe kubita ukuthi uthandaze 3 hours ngelanga at least umthandaze leyo 3 hours haleluya bazalwane nangabe kusho ukuthi kumele ubambe fasting ngeliviki lonke as long as ekuceleni konke kutawendeka ini kutawendeka naku lokho kufisile nalokucelile uNkulunkulu ketinye into angeke dizedite kithi as long as sisehledi sisenethekile haleluya bazalwane ngoba kudelo ngathi bazalwane ukuthi kuze kwakheke ligolide it has to go through a very severe process kunembinjetelana lokwendekako nema diamonds kanjalo nawo kwakhiwa kwawo nje akusiko iprocess lemnanzi ngisho sekuthiwa kuyatholwa sebagubhile still in the process lematima lekumele kwendlulekiyo kumele kuyongena emlilweni kuyakhuntutiswa yonke lento but at the end of it all kuphuma ligolide haleluya bazalwane so the struggles lokudlula kito right now wena uva kwangathi yonke simakathe ngicindzetelekile ngisekoneni uNkulunkulu uthi ngisafuna ukuthi uphume la kule comfort zone yakho kuze ukuthi utawuthola lo mvuzo wakho haleluya bazalwane ngalesinye isikhathi uNkulunkulu uyatibamba tipho ngenxa yokuthi uyabuka ukuthi eish nangathi ngiyambusisa kwazi ngemoto yami iphola tayibhala because uyakubona ukuthi uhleti comfort zone hayi kabi sisami ukuthi uyakubona ukuthi uhleti comfort zone yakho but ngalesikhathi utawuphuma la comfort zone yakho ukhona ukuthi utimatanise wena naNkulunkulu kulapho lesikhathi letipho takho titawube setiyaqala tiyamanifesta khona haleluya bazalwane haleluya impho yesibili Abraham layithola kuNkulunkulu ngekuthi aphume comfort zone yakhe kwathiwa he shall become a great nation haleluya sonke siyathi bazalwane ukuthi ngalesikhathi aphuma Abraham kule live lakibo abede ngisho umfana haleluya bazalwane but uNkulunkulu wamthembisa wathi if you come out of your comfort zone then and only then will I be able to make you a great nation haleluya bazalwane so ngesikhathi kuyadinga ukuthi uphume ube kwangathi yathi angisekho manje sengishiya bangani sengishiya tihlobo nako konke but egcina ngoko konke kunemvuzo lithi iBhayibheli kuyamsita ngani umuntu ukuthi azuze live lonke egcina ngoko konke bese ulahlekelwa kuphela kwakhe haleluya bazalwane haleluya so sometimes allow it ukuthi kwenteke lokho ukuthi ube kwangathi leti impoti yakulahlekela lamaceleni nangabe kumele kulahleke bangana balahleke nangabe kumele kulahleke tihlobo adilahleke but at the end of it all nangabe uNkulunkulu atagcina akwendile ayifezile injongo yakhe ngawe then so be it bazalwane hallelujah but that only comes ngokuthi siphume comfort zone uphume comfort yebangani bakho ube wathi kahle uthatha longane wami lona nguyele bengikhona ukuthi nangikhala afika khona ukungibhudhuda umndeni wami ngathi kahle ukuthi laba mfumdelwe nabo laba bobhuti bambo siswami yathi lo muntu ngavundla esinye sakhe but kudinga ukuthi sometimes ubese uyaphuma uma uthi velele ube wedwa for ukuthi uNkulunkulu akhona ukuthi impilo yakho atende kahle hallelujah hallelujah uthi uNkulunkulu he shall bless those who bless him hallelujah so Abraham bazalwane kwaba khona laba busisekayo so ngaphuma kwakho comfort zone yakho kukhona abantu kuthiwa kunento lekuthiwa ama destiny helpers sometimes a destiny helper yakhiwa ukuthi iphume comfort zone yayo
ngiyakuphuma kwakho la kule comfort zone yakho so yakhona nawe ukuthi uconnect labanye ngekuthi bona babusisa wena ngendlela mhlawumbe longa understand but nawe ngaleyo ndlela leyo uNkulunkulu uyakhona ukuthi ababusise through you because when you were able ukuthi uphume comfort zone yakho. Hallelujah bazalwane. Isona ngizama ukuchazela abazalwane ukuthi kumxoka kangakanani lo ukuthi sesiphume lapho khona uba kwangathi unethedeke khona. Hallelujah bazalwane. Kunemvuzo lomkhulu ngale kwalokunethedeka lesiphila kiwo. Kukhona labanye endlini soze udayela nje ukuthi vele mina sengavuki sengadidlele enqondo. Sebakade wasigcina. Akusikho le kumele angisho kabi bazalwane ukuthi kumele ube nemali ngekhani but little Bible wathi uNkulunkulu sitawucela noma ngabe yini kubani kubabe wethu. Hallelujah. Wathi Jesu nakabe siphambaneni saphula isibusiso lesikhulu kakhulu bazalwane sakuqulwa sababamphana bakaNkulunkulu. He is not only just our king kodwa uphinze abe ngibabe. Kunesimo lesakudinga ukuthi yabona sophumile la kule comfort zone yakho uyaphuma la ekumbone njengabani njengaNkulunkulu uyaphuma la ekumbone njengabani njengenkosi yakho bese umbona njengababe wakho. Ngathi kahle bazalwane ukuthi lapha ebukhosini ngibekise nje lapha ebukhosini bamphana bayakhona ukucela noma ngabe yini kubani kubabe wabo. Hallelujah. Wena mhlawumbe angeke ukhona ukuthi uvele uqhamuke uthi ebabe ngicela 10,000 ukhanga ubambe ikhalo wasothe babe ngicela 10,000. It is impossible. But ngalokuthi bona bananalibito lokuthiwa ngibani ngubabe. Yabona igama lelithi babe selehlukile. It is more than just a king. It is more than just a savior. More than just uNkulunkulu. Sekunale deeper connection lese isuka seyikhona emkhathisini kwakho naNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Lapho uNkulunkulu usuka ngasasuye uNkulunkulu kuphela kuwe kodwa usuke sekangibabe wakho. Lepho leyo kukhulu kuyibona kuyikhulu kuyiunderstand as long as usenethedekile. So ngasikhathi lesolwathandaza uNkulunkulu wami lo ingcwele. Wena mphembo wephephela. Kanye ngalesi isikhathi kuyadinga ukuthi usonzele uNkulunkulu uthi usonzela kuwe babe wami ngiyadendlala. Hallelujah. Sekuwe udendlale phambi kwababe wakho. Lapho letifo yathi unawe uyakhona ukukhuluma kangcono ngoba sophumile la kule comfort zone. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Lelinye verse lentocela quote from lona ngeke salfundza bazalwane sawukhotha ku Exodus 2 from verse 1 to 10. Lana khulunywa ngetalwa kwaMoses. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sonke siyathi bazalwane ukuthi Moses utalwa ngesikhathi lapho khona bethi bayabulawa bonke bamphana bebafana. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Lana ke sibona makwakhe uyadizela uyabeleka ngicabanga ukuthi bazalwane nangabe lenza ugcine bomake kude make longadi ukuthi umhelo ubuhlungu kangakanani. Hallelujah. Nangabe wake wangena lapha kulela wadilela ngiyafakaza bazalwane ngile ngafika nangabe wake wangena kulela wadilela you know very well ukuthi akusiko lula lapha bathi kunekhala negedletela kwematinyo ngabe kangakanani esokweni but bathi lapha kunekhala negedletela kwematinyo because uva kwangathi usemkhathisini nokufa nekuphila but wakhona uthi atibambe wambeleka umphana wakhe angakendi ngisho lomncane umsindo. Hallelujah bazalwane. Kuthiwa wenza lapho wathi uyamgcina la ekhathi endlini for 3-4 months. So la azamile kumfihla because uzama protector lepho lanayo. She came out of a comfort zone bazalwane. Hallelujah. Waphuma comfort zone yakhe watinikela wathi uyathi ngidawuhlala lo buhlungu ngidabheketelela as long as umphana amaphilile. Hallelujah bazalwane. That is what it takes ukuphuma comfort zone yakho. Kunesibusiso ngale kwako because kuthiwa wathi nasekakhulula umphana ngasafihleki wamthatha makwakhe wamakhela ibasket wamfaka la khathi wahamba uyomfaka ebufuleni. Listen to this ke kwentekani kuthiwa seswakhe abefike amgathe ambuke ukuthi kwentekani ngaye amobserve nganyelanga umphana Faro uyachamuka uyakuyogeza emfuleni nakathi uyayibona le basket aphuma ethi70 ukuthi atidose dilethe nakambona lo mfana waba nelivelo. Hallelujah. Kwaba nelivelo nelibakhona wamvela bazalwane wase uyavela siswa lo mfana wathi ngingakulandzela mina umuntu lokugadzela lo mfana.
Hallelujah. Mind you ngibalo lo landzwako bazalwane. Kulandzwa yena make wakhe. The blessing like lo mvuzo lokuphuma comfort zone yakho. Kude bazalwane lakithi lo ngakhona ukuthi awuthatha umphana akahamba umbeka lapha emandini. What did you tell umphana wakho uyandanda la khathe emandini? Asadi na kuthi la khathe emandini bekunani bazalwane. But waba nesibinzo waphuma comfort zone yakho bathi ukuthi umphana amaphile ngamane ngimbeke andande lapha emandini. As long as akabulawa. Hallelujah. Wase uyawuthola umvuzo wakhe bazalwane umphana wakho agcina akhuliswa umbani moya. Hallelujah. Siyakhulisa umphana wakhe labanye abamphana bayabulawa le Brighton Center but she had the blessing yokuthi akhona kumkhulisa umphana wakhe akhona kummunyisa umphana wakhe ambone akhula. Even labe bayifisile babanengi but because she came out of her comfort zone. Because she came out of her comfort zone. Wakhona kusithola leso sibusiso sekumkhulisa umphana wakhe. Kwenza lapho bazalwane kuthiwa wabese umphana Faro uyamthatha wathi Moses udaba ngumphana wakhe. Cabanga umphana lokhule lotalwe ngesikhathi lapho khona babula wakhona nabamphana. Wenza waphila yena. Wenza ekuphileni wakhuliswa ngumake wakhe. Wathi sekengcile ekukhulisweni ngumake wakhe wase ukhula ebukhosini. The blessing of coming out of your comfort zone. Ngalesikhathi uphuma comfort zone yakho uNkulunkulu kunaletimpo lativulako. Nawubona ongathathi sengiphelelwa ngemandla if you decide to come out of your comfort zone kukhona la uNkulunkulu lathi bese uyakuvulela kona. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Coming out of your comfort zone. Kunesibusiso ukuphuma comfort zone yakho. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sawenza bazalwane ngaphinze ngithathe quote livesi elitholakala kuMark 10 verse 46 to 52. Angesofunza bazalwane ngalokuthi imbuko lokuthi mathe kakhulu but leti tindzaba lesitati kocishe sonke the healing of Bartimaeus bazalwane kude lo ngasadi le story. Hallelujah. Kuthiwa Bartimaeus bese kamukele ukuthi angabone emehlweni. Kuthiwa wenca emukeleni bese kaze kuthiwa ngaleso sikhathi leso labe bangaboni emehlweni bekunelijazi labe baligqoka. Hallelujah bazalwane. Le jazi belenda ukuthi wonke umuntu akubona ukuthi wo zibandanyana angaboni emehlweni. Hallelujah bazalwane. But wathi Jesu nakenca ngalelo langa wamemeda wathi Jesu mbothana kaDavide ngihawukela. He came out of his comfort zone bazalwane. Bese ngamukele fine but wathi nakabona ukuthi yathi this is my time. This is the time for me ukuthi noma ngabe bayangithulisa but mina nangamemeda kunemvuzo ekumemedeni kwami. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa wathi Jesu nakambita I like what he did. Kuthiwa wathi Jesu nakambita wakhumula lejazi abeligqokile walahla phansi. Hallelujah. Wakhumula lejazi bazalwane walahla phansi. Lokusho ukuthi uyashiya abesavela amukele ukuthi I am being healed today. Today I am coming out of my comfort zone yokuthi sengimukele mina ukuthi angibone emehlweni. Sengimukele mina ukuthi ngawuhlala emgwaqweni ngicela ukuthi bamane bangiphe lokho labangangipha kona. Noma ngabe lishumi noma bemali sengimukela lokho. But wathi nakabona ukuthi yathi ilanga lami selifikile. Wakhumula lona lejazi labe selim identify ukuthi yena akabone emehlweni. And healing came. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Kuphuma comfort zone yakho kunemvuzo. Kuphuma comfort zone yakho sokwe utikhiphe sokwe uthi na ufikile sopheni uhlale nemuntu ongakadayeli ukuhlala naye. Pray like you have never prayed before. Hallelujah. Ukhulume nababe wakho. Phuma ekutheneni ukhuluma naNkulunkulu but bese ukhuluma nababa wakho. Hallelujah. Come out of your comfort zone because ngalesikhathi uhledi nje lapha standing kulikhulu lechandaza. Uyacabanga ukuthi ish bomakhelwane batawuthini kusasekuseni nasekusile batabe bangivile ukuthi ngabo 12 bengivukile ngithandaza kwenza 12 ngabo 3 ngavuka ngathandaza batawuthini bomakhelwane. Hallelujah. But sometimes it gets ukuthi if you want the job lo applyele uphume comfort zone yakho uthi I do not care ukuthi bomakhelwane bayakhuluma noma abakhulumi. Right now mina ngiyavuka ngiyathandaza. Hallelujah. Angenelanga ukuthi batangihlaba bangithini but batangihlaba kamnandi mphana uNkulunkulu
so uphumile comfort zone yakho wase uyawuthola lo mvuzo. Hallelujah. Imagine yourself so thandazini wathi ngekuthandaza kwakho uNkulunkulu wenza ukubusisa ngemsebenzi wasukubusisa ngemoto, bathi akuhleba bakuthini noma ngabe bangahleba bazalwane, bathi lapho nawe sohamba ngesibindi. Hallelujah. So hamba ngemandla nokuthi let them talk what they want to talk, but imlenyelo uphuma kuphi emotweni yami. Hallelujah. Mina vele abazalwane nganyelanga ngawuba nayo ya hlezi ngisho ukuthi angiye emgodini ngakayithengi fortune. Hallelujah. If it calls for me ukuthi ngivuke every day ngabo 12 kuthi ngithandazele lo msebenzi lotangela ukuthi ngithole le fortune, then so be it. Hallelujah bazalwane. But that only comes ngokuthi uphume comfort zone yakho, uphume tinconceni ngokuthi bomakhelwane batawuthini, bomake batawuthini, ngihledina make la ndlini ulele sengiyavuka ngiyame memeta man, memeta man ukuvuka ebusuku uthi libra khasuya. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Umemete lo nkulunkulu uthi umfundisi nakasifundisa ngetilwimi bazalwane uthi sometimes uthi na uthandaza ngale tilwimi ungasathi na uthi yini wena lenkolo so unlockile in the realm of the spirit. Hallelujah. Wena uyavuka uyathandaza uthi uthandazela umsebenzi kanti uNkulunkulu sokuvetela nemoto. Hallelujah. Wena uthandazela umsebenzi wasemafamily uthi uNkulunkulu no my child, mina ngiyakuthatha ngiyokubeka esikhundleni lesilapha eDolo. Hallelujah. Because ngithandzela umhlabela la umhlabela babelo uthi when the devil like nathiwa uyahlasela Satan, uNkulunkulu raises the standard against us. Hallelujah. But uNkulunkulu kukhona i-raise standard yakhe nangabe relaxing. Hallelujah. Urelaxile uhluthe nenge ekhathi comfort zone yakho. Bombela liphalish from January to December. Ufasta ngesikhathi kuthi ukufasta sombeni kuphela. Then you expect ukuthi uNkulunkulu no bazalwane. Akusebenzi kanjalo. It calls for you ukuthi uphume comfort zone yakho. Uphume emanganini, uphume kubo boyfriend, nangabe kumele uphume boyfriend. But at the end of it all, wathi kahle ukuthi kunemvuzo. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Lesinye story lesitholakala ku Acts chapter 27. Hallelujah bazalwane. Kukhuluma ngaPaula. Paula bambophile and they are on a boat kuthiwa batawuwelela ngeshe. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Bebayowelela eMalta. Hallelujah. Kuthiwa along the way nabasahamba Paula avete ukuthi kude namunye lo tawulahlekelwa ngisho inwele lakhe. Hallelujah. Kwathi nabasaqhubeka nalokuhamba bazalwane kuthiwa lo mkhumbi wase uyabhidlika. Paula wakhuluma kibo wathi lokhona ukuhlamba akahlambe bathi siwelela ngasheya. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi labazalwane ezibathe bebaboshiwe. Hallelujah. But bese ba comfort zone yabo nje ukuthi at least ngilanga ekhathi emkhunjini anyikho emandini. Kusebusuku bazalwane kodwa lokade ukuthi akusiko mnandi basemandini ebusuku. Kukhona nje ukugeza. Ngathi kahle especially nyalo ebusuku. Hallelujah. Hallelujah. But ke cabanga ke manje asemfuleni ebusuku. They were in their comfort zone lakhathi emkhunjini. But lo and behold wase kuyenteka lo mkhumbi uyabhidlika. Baphuma comfort zone yabo. Hallelujah. But bebathenjisiwe kwathiwa kude ngisho namunye lo yawulahlekelwa ngisho nalinwele lakhe. Hallelujah. Kuthiwa Paula uyakhuluma kibo wathi lokhona kokuhlamba akahlambe. Lo ngakhona noma ngabe sokhona iqetwana nje usalo nawo ubamba ukuthi uwelele ngesheya. Hallelujah. And it came to pass bazalwane ngoba kuthiwa bonke bathi nabafika ngesheya bafika baphila. Hallelujah. Nakuke lokunye lenkulanzile kuthiwa bathi nabafika bakhanza ukuthi bekule bavula bebabase umlilo. Wathi Paula ngeke kwalunga ukuthi singafike sonke asesicela siyosabtela nathi intinkuni sitobuya sifake nathi sitokhona kotha. Hallelujah. Kuthiwa wahamba Paula nakasatibutha letinkhuni watithatha watithwala. Hallelujah. Landzele hamba nambazana khona la ngiyakhona watithatha watithwala wahamba nato wathi nabathi uyotijika kuthiwa waphuma inyoka yafike yamlunga. Hallelujah. Le nyoka bazalwane usuka phi nayo ekusabteleni. Hallelujah.
usuka ekuyisubdeleni wayithatha wendlule kuyisubdeleni wayithatha wayibeka enhloko. Hallelujah. Wayithatha emva koloko yathi naseva ukuthi hayi phela sengiphumile ecomfort zone yami nami la. Yathi ya attack. Hallelujah. Kuthiwa yathi la imluma wavela wasonzeta isandla wayivithitela la ekhatheni lelweni. Kuthiwa bamangala laba labe bakhona kubona umuntu because kuthiwa bamgade ukuthi batambona avuvuka bangavuvuka. Hallelujah. Bathi basemgade ukuthi batambona sheka past hour 9. Kwangendeke. Hallelujah. Because he was out of his comfort zone bazalwane. Bathi naku ke lenkulanzile kakhulu. It happens sometimes ukuthi especially ngalanga kithi bomake umthathe umphana sisi wakho, umthathe umphana bhuti wakho, usuke naye phasi, umthathe umbuthe, usuke kumbutheni umthatha umphale enhloko, usuke kumphalene enhloko uhambe uyomphosa nasothi uyambeka phasi sekeva ukuthi ngathi kuyashisa bese uya attack. I do not care bazalwane ngokuthi ngubani isihlobo sakho lesikulimede. I do not care ukuthi ngubani love kwangathi ezinisahamba endleleni bengisolo nihamba kanye kanye but wase uyajikela. Yes, that happens. But wena bese kubita ukuthi uyaphuma comfort zone yakho uthi angenelani ukuthi lo nambala ungendele but ngawuqhubeka ngimbhadalela school fees. Hallelujah. Hallelujah. Because kuyenda ngabazalwane uve uthi yathi yangijikela lenyonga. Lenyonga bengisola ngiyithwele. Bese ijikela nje egcineni. It doesn't matter mana uNkulunkulu. As long as wena utawukhona kuphuma comfort zone yakho ukuthi uyathi ngiyabona ukuthi sekuyanyukela bese nawe unyukele entsabeni. Lapho khona utafike bese uyamemeta khona uNkulunkulu. Ngoba yena kuthuna tonke impemvulo devil estate ngakho. Hallelujah bazalwane. So namhlanje bazalwane into tomvubuta ukuthi angikwazi ukuthi yini isimo lo wendlula kiso. Angati ukuthi yini lo solo uthandaza ngayo uNkulunkulu uba kwangathi uNkulunkulu akaphemvuli. Namhlanje into lethela bazalwane ukuthi uthi uNkulunkulu sekuphemvulile. Kunye nje volo kushodakho ukuthi uphume kunethethekeni kwakho. Hallelujah bazalwane. Ukuthi uphume kunethethekeni kwakho. If it calls for ukuthi uphume banganini uphume banganini. But le mphemvulo mina sengivele ngonikile. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu usiphemvulile bazalwane. Noma ngabe yini lobosolo uyicela kuye. Uthi uNkulunkulu ukuphemvulile. Lo sekushoda kuwe ukuthi salo uphuma comfort zone yakho. Hallelujah. Ngicela nje story lesifisha bazalwane before ngivale. Kuthiwa ngalenye ilanga kunalenye imvutha mind you my stories are all true. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa ngalenye ilanga kunalenye imvutha ithola umsebenzi estate. Hallelujah. Nakasahamba la ndlela nabheke airport afike amaphoyisa amthinci hayi imvutha bamfusokoshiwe. Hawu kanjani manje bamthathe bambe bamvalela. Ngakusase kusene kuthiwe avuke amaphoyisa athi ish nxese mina ke phumani yathi sibambe umuntu lo wrong khona umuntu lofana naye lebe sithi siyambamba sasuke sabamba wena but you are free to go. Hallelujah. Kuthiwa wathi nayiphuma lemvotha yathi nayithi phumela ngephandle yathola ukuthi le ndiza labe kumele ayigibele yathi nje nayisuka on take off yasifika yabhoma le door. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes empilweni you are delayed to be saved. Aniva bazalwane. Sometimes in life kukhona simo lova khona ngathi you are delayed but uthi uNkulunkulu you are not only delayed but you are delayed to be saved. Hallelujah bazalwane. Kunetimo lapho khona uNkulunkulu atakubamba khona athi not now. Not now. Wena uyaphusha uthi hayi mani mina ngifuna kufika athi uNkulunkulu not now. Not now. Because I know ukuthi siyeta isikhathi. There will come a time lapho khona uNkulunkulu atakutshela khona ukuthi okay right now is the right time for you to go. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. So asifunze bazalwane phuma comfort zone yethu. Phuma nje kunethethekeni kwakho nangabe kusho ukuthi sokuyekela liphalisha ukhohle ngenandosi. Hallelujah. Ukhohle ngepizza ingabo lesithathu pa special but sokukhohle nje ngepizza ini. Hallelujah.
nawe baba ukhohlwe nge-special time next week. Hallelujah, hallelujah. Uphume comfort zone yakho ukuze kuthi timpo takho lothi thandazela ukuthi tawendela. Hallelujah bazalwane. Namhlanje umlayeto wami bazalwane bekungiloko ukuthi empilweni kwamele ukuthi sometimes ucinzeleke. Athi lo munye uyathi ukuthi na unyathela imbali noma ngabe lenyawo lakho lo inyathela ngayo ingcolekwane noma ungathi uyayihlifida wena uyayicetha ngayo, but the moment uphakamisa inyawo lakho, the strong scent, the sweet scent shall never end. Hallelujah. Sometimes siva kwangathi siyagqiba kanti hayi no sitipikile thina thoughts just basala lenhloko la ngedini. Hallelujah, hallelujah. Sometimes ngiyathi ngokuthi nawuva kwangathi yathi ngicibekile but ungacibekile wonke mfana kaNkulunkulu. Akathi sathini nakathi uyanyathela iphuma iperfume yakho igcwalise live lonke. Lapho khona sathana khona athi ucetha khona emandla ukuthi uNkulunkulu wami ngicela umqinise macala ami sengifuna ukugijima kakhulu kunakuqala ngoba lithi iBhayibheli no weapons formed against you shall prosper. Abazalwane alisho ukuthi leti khala ngetetalo. Hallelujah. Leti khali bahlala phansi batinikete isikhathi baphuma comfort zone yabo labanye bangalayo so labalotela wena bathi uthi uNkulunkulu nguthembisile ukuthi they shall never prosper. Hayi ukuthi abatijiki bayatijika but because wena uyakhona kuphuma comfort zone yakho leto they shall never prosper. Hallelujah bazalwane. Asesiphume comfort zone bazalwane fasting bazalwane noma bese yagcina namuhla but ngiyabonga ukuthi you were able to persevere through nakhona kuphuma comfort zone yenu kunemvuzo bazalwane lentawuthola ngaloku lenkwentile futhi aningagcini namuhla. Continue coming out of your comfort zone noma ngabe kusiko ngefasting in any way possible. Continue coming out of your comfort zone. Lo mshado utawufika. Hallelujah, hallelujah. Lo mshado utawufika, le moto itawuvela, lama million lahlala khuluma ngawo babewe batawuvela. Because uthi uNkulunkulu nginamaplan amahle ngani. Emaplan ekuniphumelelisa kude nalinyele kunibulala. You may feel like sometimes uNkulunkulu uyacinzetela, you may feel like sometimes uyathi uNkulunkulu songulahlile. He said he shall never forsake us. And emaplan nawo ngathi mahle onke. Hallelujah. Kude nalinye iplan lelibi uNkulunkulu lanalo ngalo. Akazange uNkulunkulu asinakadala umuntu athi hayi wena ngudalela ukuthi ngidophe ukuhlupheka emhlabeni. Kude namunye bazalwane. We are all destined for greatness. Ngamunye nangamunye wenu inside of you, you are destined for greatness. Hallelujah. Bekakhuluma babela nathi kude umuntu lo wathi uNkulunkulu nakamdala wamdalela ukuthi utawuhlala lapha phasashisa setitulo. We are all made to serve. We are all born to serve in the house of the Lord because you were born for greatness. Singemalunga emtimba waNkulunkulu. Kusena kwente kuhleti lapho phasi wena kanti kulesandla lekumele sithi nasithintha abantu baphile. Hallelujah. Kusena kwente kuhleti lapho phasi uthi inconcele kanulomlomo lekumele ukuthi na ukhuluma abantu bakhululeke. Hallelujah. Kusena kwente kuhleti lapho phasi kanulethi inyawo lekumele ukuthi tihambele uNkulunkulu timbikisa livangeli. Hallelujah. Hallelujah. You were destined for greatness. Uhleti lapho phasi but you should know that you were destined for greatness. Ngekhathi kwangamunye nangamunye wethu uNkulunkulu uhlanyele imbewu ye greatness. Hallelujah. Ngiyaye understand ukuthi kuthiwa umphanda nakatalwa utalwa afumbathile esandleni. Ngathi nawunti umuntu ngathi kufa usuka afumbathe ini. Usukufumbathe lokhu uNkulunkulu akubekele kona. Kumele ngabe sewuhlala phansi uyadibuda. Because kune comfort zone kona lokuhlala phansi ungadibuda uthi uNkulunkulu mina ungibekeleni la emhlabeni. Hallelujah. Kukulobunethetheka kokona lo ukuthi wena nje uhlethe uthedehledhe uthi hayi uNkulunkulu uyade. Ngoba phela bese sisho njalo ukuthi hey ngide nale mali yokuthenga le cooking oil but uNkulunkulu uyade. Sometimes uNkulunkulu ebazalana ngamele ukuthi athi kumele kwathi wena ngiyabona ukuthi usukume lapha phansi. Hallelujah. Sometimes ikusebenza kwakho ngiko lo tawenda uNkulunkulu uthakhona ukuphemvula. Noma uve kwangathi uNkulunkulu uyakuphemvula. Hallelujah bazalwane.
Asimvulekeleni uNkulunkulu. Asikuyekeleni asisebenzise ngokuthatha kwakhe. Hallelujah bazalwane. Sengcina bazalwane ndakuthanda kuphenze ngisho ukuthi kuyawumsita ngani umuntu ukuthi azuze live lonke ekugcineni kwako konke bese ulahlekelwa kuphela kwakhe. Kuyawumsita ngani umuntu. Hallelujah. Uhleti lapho phasi lapho la uhleti khona, you are not doing anything ngempilo yakho. Mhlawumbe uhleti lapha ekhaya kulabo labasilalele. Wena Monday to Friday to Sunday wena nje uhleti endlini. Kepha uthi uNkulunkulu uyadi. Kuyakusita ngani kuzuza live lonke ekugcineni kwako konke bese ulahlekelwa kuphela kwakho. Ngoba siyawubudwa bazalwane. Siyawubudwa ukuthi ngakubekile ukuthi wena udaba kulesandla lesawuthi ngabantu baphile bangaki laba lo abaphilisa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ngiya understand mina vele bazalwane nginemahloni. Mina nginemahloni. Angikhona nje mina ukuthi nakuhleti iceleni komuntu ebhasini ngithi kunjani sise kunjani ebhuti uyamadi uNkulunkulu. Do you know of the greatness of God? But ngalelo la uyawubudwa. Kuthiwa ngamunye nangamunye wavuka uyavula ibhuku kwento leso. Uthi wezibanyana. Ngangubekile emhlabeni. Kokuthi udaba ngile live letathi lahlabelela. Bavubeve ukuthi yathi kuthini. Ngiyafuna kuya lapha ngiyova ukuthi laba labahlabela kamnanzi kangaka abahlabela bathini. Laba labahlabela kamnanzi kangaka abahlabelela abani. Uyawubudwa ngelinye ilanga. Kokuthi ngakubekile ukuthi uyawuhamba utohambisa live lami. Wafika kutingakhe intsawo. Because ngilabanye befuna nabazalwane bahleti uNkulunkulu ukubekela ukuthi you are not supposed to be even here in Swaziland. Kumele ukuthi ngabe uhambile. Uyathi usehleta into posivalela thini. Labanye ama opportunities nje sivalela thini sibamba. Uhleti la emhlabeni uNkulunkulu ukubekile uhleti la kangwane wena. Uhleti comfort zone yakho mina ngiliswati. Dawuhlala la kangwane. Ngatalelwa khona ngawufaka but uNkulunkulu ukubekile ukuthi yathi mina ngifuna ukuthi usuke eSwaziland uhambe eBotswana. Usuke eBotswana uhambe eGhana, usuke eGhana uhambe eStates. So luhambisa live lami. But because when you don't want to come out of your comfort zone. So lahlekelwa nangile ndivule. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Let us come out of our comfort zone. Sesiphume kunethetheke ngwethu. Yes, ngiya understand akusiko lula. But at the end of the day kude lo wathi indlela yaNkulunkulu ilula. The only thing uNkulunkulu lasithembisana ukuthi asithathe lakhe ejoko ngoba lona lula. Yekela ke yona dithwesa umthwalo lo medini. Hallelujah. Asake uthatha nawuva kahle ukuthi yathi lamahlombe yami seniyesimva senilengi lokuleni kuthwele. Nangabe awukhona ukukhuluma nemuntu thatha ukubhekisa kuNkulunkulu. Hallelujah. Thatha ukubhekisa kuNkulunkulu ngoba yena unadodonke dipemvulo. Phuma comfort zone yakho ukuthi mina thinking atami ndawuhlala nado. Sakhanza udikhungela lamakambeni. Kanti uNkulunkulu ukhona. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Let us come out of our comfort zone. Sacela bafecuma lo sibongela live. Baba siyabonga egameni likaJesu livi lelichamuka kuyimfana yakho egameni likaJesu. We bless thee, O Lord. We give you, Lord, the glory. We give you, Lord, the praise. In the name of Jesus Christ. Sithi njengosi silekelele egameni likaJesu Kristu ngemsa wakho lomanganisako nangamoya wakho longcwele. Ekuthenini Nkosi, sende na Nkosi lofuna ukuthi sikwende siphume kule comfort zone Nkosi lesibambile in bondage in the name of Jesus Christ. Babe silekelele egameni likaJesu Kristu babe. Siphume Nkosi etintweni ongakasibideli into lethi silethela kumnanzi konje kumnanzi Nkosi. Lobuseta silahlekelwe kulokuphila kwethu Nkosi lo wasidalela ukuthi sikuphile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi. We pray in Jesus Christ ukuthi Nkosi sibe senthandweni yakho. Sibe kulomshikashika Nkosi losipitele ukuthi babe sibekiwo as your children in Jesus Christ name. Nkosi silekelele sikhahlele ingubo in Jesus Christ name. Siphume etindlini Nkosi
leti sicabulako in Jesus Christ name. Siphumele ngaphandle Nkosi ensimini egameni lika Jesu. Siyoba busy ngemsebenzi wakho Nkosi. Kunati tikhathi tekugcina egameni lika Jesu Kristu. We pray, oh God, as a church sibe libandla Nkosi lotawuthembela kilo ukuthi Nkosi impela litimisele ngemsebenzi wakho. Uyakhona Nkosi kuletha sivuno embusweni wakho ngalo eStapa Word Center. We pray, oh God, in the name of Jesus Christ. Amen. Azashaya uNkulunkulu izandla ezinkulu. Amen. Hallelujah. Isaiah chapter 28, I believe it's verse 19 and 20. I don't know ngeswati lithi, but I know ukuthi lithi lapha esingisini mhlazana lo mlayezo uzwakala kahle noma uqondwa uzwisiseka, lithi iBhayibheli kuyoba nokwesaba nokuthuthumela okukhulu, bese lithi umbhede mncane ukuthi ungalala phezukwawo nengubo imfishane kokuthi ungambatha ngayo. Hallelujah. Because eceleni kwakho ukuthi come out Mark of your comfort zone. Semncane umbhede. Hallelujah. Semncane umbhede mathapha. Hallelujah. Nengubo seyimfishane. Change your level. Amen. Change your level. Nangabe bodlala sawuyela ukudlala. Nangabe bowujola sawuyela ukujola. Hallelujah. Awubheka oseceleni kwakho ukuthi somdala kakhulu for ukujola. Amen. Hallelujah. Into bantwana, yekela into bantwana. Be serious. Sasikhulile for these things. Amen. Ngeke sibekhuthana nawe. Hallelujah. Come out of your comfort zone. Amen. I'm expecting nje kubona lenye liswane leselivumbuka so ula. Amen. Ukuze umbusise into engeke khona bazalwane. I'm expecting nje lamaswane lonawo seka enough. Amen. Hallelujah. Amen. Nangabe wapregisa before ufika labandleni, it's enough. Amen. Saliyo pregisa emshadweni. Come out of your comfort zone. Ngiyathi kumakhata June. Hallelujah. But we are coming out. Oh, amen. Well, hallelujah. That was a wonderful message, my daughter. Amen. Hallelujah. We really appreciate the Lord. Amen. Glory to God. God is challenging somebody. Can we stand on our feet? Can we stand on our feet? I feel we must pray for people, amen, who want to respond to the word. Abathi mfundisi ngifuna ukuthatha isinqumo. I am coming out. Ngokusizwa uNkulunkulu, pray for me. Ngiyalishintsha lelizinga engilo lokukhonza uNkulunkulu. I'm going to another level. I'm coming out of my comfort zone. Mhlawumbe